L-istamperija tal-Allied Group Progress Press Company Limited resqet protesti ġudizzjarji fil-qorti kontra l-ex Chief of Staff ta' Kastilja Keach Kembri u tnejn mill-ex diretturi manageriali ta' Progress Press wara li mill-qorti ħarġu dettalji ta' kif il-kumpanija kienet imċaħda minn madwar $5 miljun meta inxtara makkinarju għall-istampar fl-2008. Il-kumpanija tissostni li Keach Kembri, Adrian Hillman, Vincent Buhajar, Malcolm Sherry, Alviosh Kembri u Casco Engineering daħlu total ta' $5 miljun minn ftehim ta' $13.5 miljun li kien ġie approvat mill-bord tad-diretturi. Fi stqarrija l-kumpanija qalet li minn evidenza preżentata fil-qorti l-kumpanija se tifhem li kienet vittma ta' ftehim illeċitu, sigret u abbużiv li seħ minn wara dar id-diretturi tal-kumpanija għal benefiċċju personali ta' Keach Kembri, Adrian Hillman u Vincent Buhajar. Il-kumpanija tfittex kumpens għal dak li qed issejjaħ korruzzjoni li kkawżat ħsara sinifikanti lil Progress Press u lil Allied Newspaper, pubblikatur tat-Times of Malta, u tistenna bil-ħerqa li l-ġustizzja isseħ kontra dawk li wettqu ir-reati kontra il-Progress Press.